Ayo ucup ayah. Abah Ewo, ayo Bah. Mangga Abah Ewo. Abah Ewo, Abah Medi. Ini mah ada bujangnya. Beli disangka, beli diduga, sampean bohongi kula. Iya, Selawas rumah tangga, kumaha cenah. kula sering-sering dilarang. Kayane mah hobi nok. Kayane mah Ora bakal bisa dirubah nok. bohong maning, bohong maning. Ede. Kayak beli wedi dosa. Jadi siapa kita mau wedi? Aniaya badan kula. Bapak aja. Batin asuna rasa kesiksa, rusak jiwa lan raga. Reksak kabena. Aja teh sawer ya teh pribados. Cigana nama. Ari Abah Ewo bari mana Abah? Eta nu eta Abah Ewo. Aduh iya. Heeh. Diam-diam baik. Yang di sini siapa? Jangan malu-malu ah. Pengerasan dikawin wong duwe rezeki. Bulu budak iya. Aduh ampun Gusti. Gaduh beli mari-mari. Jangan grogol lah. Dia sana ketun, pengen aku ku omonge wong. Ampun aduh Gusti, gaduh beli mari-mari. Kaya beli wedi dosa. Abah Ewo nyakiti kula. Ayo Abah Ewo. Batin suna rasa kesiksa, rusak jiwa lan raga. Abah Ewo, Abah Ewo. Abah Ewo. Siapa sih namanya? Namanya siapa? Arudi. Ah, aku sih. Aku sih. Aku sih. Nomor dia, nomor dia. Penganasan ngalami dikawin wong duwe rabi. Aduh ampun Gusti, ketune setengah mati. Ada betul di sana. Arudi, Arudi. Arudi, Arudi. Abayu, Abayu, Abayu. iya nasuna ketun. Pengen gugu omong Abayu. Abayu. Aduh ampun Gusti, keduh tinemung gurih. Kaya beli wedi dosa. Abah Ewo nyakiti kula. Abah Ewo. Iya. Batin asuna rasa kesiksa, rusak jiwa lan raga. Rusak kabehana. Rusak atas bawah mas. Apaan nok? Sikile ta sikile. Hati, ginjal. Iya. Didol kowe. Iya. Pengerasan ngalami dikawin wong duwe rabi. Aduh ampun Gusti, ketune setengah mati. Abah Ewo. Iya rasana ketun, pengen aku ku omonge uang. Aduh ampun Gusti, aduh
dosa